So, jiena bdejt jisu l-ħajja tiegħi target. Inti qed tkun target ta' teachers, inti mbagħad issir target tal-pupils naturally. Kienet l-ewwel esperjenza tiegħi ta' forma ta' bullying. Jiġifieri kif dħalt f'din l-iskola minn għalija in-norma li kulħadd jitkellem bl-Ingliż. F'daqqa waħda kien hemm dan il-kliem iktar bil-Malti. Minn sandwich shop kont mor ġo kafeterja oħra, minn ġo kafeterja my ambition started growing a lot, my ambition, u kont ħalt ġo hotel. Ġo hotel u kien hemm Joe Vella bħala head chef. Thinking that you taf tagħmel application u tinsija u dawwar xi jumejn ċempluli u mhux jiġifieri shortlisted, isma' aħna rriduk biex tagħmel master chef the professionals are fej. Ira, we thought that it's not going to happen anymore, you know what I mean? It was very hard, very, very hard for her, and it was very hard for me. Sean Gravina, il-mistieden li jmiss fuq Kellymni. Minn nhar it-Tnejn li ġej, segwi mit-8.